Abusian for where there Adomo Adomarakwa. Abusian FDA for Food and Drug Authority for final Oma Bekasa. Also independent be air call on FDA say Adom Kyei Duah Sebi. Papa Adom Kyei Duah. Any day kwans mo fan chem sembo ni tu ase. Papa Steve Adom Kyei Duah. Ni Sobolo na otona so dem amanfo to bi ennom no. Amanfo do mugidi ahyeba ye Sunday bia no minimum. Mi bi ono no kwaso no ba bia kentai was okay. Oh no. Now for evidence FDA for have you approved it? Have you investigated it? Once and say mumre mu emi I was now no FDA for abe no be mu no I don't hear their eto etwi. Abe wanted the public no against Sobolo na omo enemo no. I Penyah brought me that best was any demo. Obe like if you do not have my subscribe button and some click notification icon for latest update about the wide the amount e comment section. Oba so no she for say any biashwe make kan fund money send up na the amount. Who USA any UK na person send ediko fee Ghana and as any other African country be aso a eya nala na 2016 omo aban e was so in fact eno no be ade send sika e fee omo transactions no e very fast and na all this kind of comma agent was my send na fi free fee was if you say my na yem hye there be one kasa app no to our phone so sign up let's send this guy for promo code Penyah TV send this as a reference ID na ombeche $20 for free. I was on him so back Ghana ha no mo a yemfa e Kristo sum ye eni agro eti bi bukura ka se Ghana for no ye ne honhom Israel for eh ya be yili yo ye ne honhom Israel for ai ebi mo da jide se Ghana no ye ne honhom Israel nya se Israel for no omo be fake oman Israel no omo be fake but ye Ghana ye ne honhom Israel what I say na se yemfa e Kristo sum ye eni agro no so na boa oman konkron Ghana e ma ye koyanim na oni mo say oba Ghana di for hours aso ni mba akwa say we be nwa so gidi a okura dom ye papa Stephen Adom Kyei Duah Philadelphia City papa Adom Kyei Duah ono ene wo so okura dom ese no bia e wo Ghana ha no edom de okura bi pa okura dom ese no bia na our spiritual materials we are spiritual items bi aba ko Sobolo ye wo grace powder wo ye wo one perfume ye wo then miracle water wo just say edoso papa ne miracles items no edoso pa I say Sunday bia onya kwa so na bia na se upe bia do upe bia de ubenya ama ma mefu ni papa fu omuto because omu de omu gidie ahyemu se oyare na obom pa egu Sobolo no so odegidi ekoto ebe no makopapa edinka hira so e no da ba so dem ho no se okoto bi ebe fia onu mu a ebeko because I saw them cry na papa yehu se na otutu display ni water ni bi e dia anwadwuma e wa saw them or the powder ni bi omu de ceremony say dia comfort komo a omu tu powder go mu no sai be pe omu nyina abo powder wa saw them say they wa konfufie na omu e bom paye omu gidie ewo mu se ebe ya adwuma or the powder de sren ni bom paye nyame ebeti omu gidie ewo mu obi an ni gidie de wo pe no do bi so epe no obi an ni gidie to ntimi condemn obi egidie e ma nyenye ye de bi no na ade nyam so baaye jai obi no nkura gidie etom do omu gidie akwesem na sa Sobolo na omu no mo no among for start say omu call on FDA say FDA for yenim say money ku ba time mo Ghana ha no mo a ade bia ye de kan ewe de ye nipadua we e ma ne ko honam ne mu ene ade bia de kan ya no e ma ne ko ye nipadua ne mu no de mo na aban enyiwaku a aban ne ma mutumi say munya nhwehwemu e me hwe say ye de kan honam a ye nwu engoku ye enko say ye honam anase ye de kan ya no ko ye nipadua ma enku ye mo na de say tumi krata na amamo but ye bi say FDA for no have you done any thorough investigation into element of these prayer materials na Adom Kyei Duah etono ma ye nhwemu bi wo mu ana etina Ghana for no efre on FDA for say omumra mu na omaye investigation abra e ba ye se obi anum Sobolo ama wowu Penyi Adom Kyei Duah na de yaka wasem ye pacho ye ni nsaw ani de mu ye nyina ye bia nanso kwan ya nkrofo ni bi enam so wo Canada ha no ene ba ko na awuyo wawu adadam broboso me enti omu ni July 5th na ye say ye ba ye skeleton ya behu enya kura enti mi nyina chese ehu serious amani amode boy ya ne sam ye autopsy ni ade no mo hwe ye no kom na aku no wondidi
abrochire ha o asɛm da yɛ yɛawerɛ ho nti papa wadaroma yɛbɛka to wɔn mfo sɛ nyɛ saa na asɔre ne kyerɛ wɔn mo ɔbaa yi woman adwuma korɔ sɛ ɛyɛ wukuada ɛnam kɔ Adom Kyei Duah ɛnam ekɔ ha kyɛ sɛ deɛ wobɛka bia nti adɔfoɔ yɛde di aka nya bɛgu hɔ ama mo asɛm ne yɛbɛka nti yɛka ɛma mu kura no papa Adom Kyei Duah ɛbɛ san ne ti ɛbɛka sɛ Sobolo no ɛnyɛ medicine ɛma enum kura bɛka ya Abraham Bemoshe ebe tutu ja se papa wa me ka ntem because obi edikai ewu awie so for Adom Kyei Duah pa chewo afa no wa ba be ka se Sobolo ni nya duro da we de eni de me respect o pa me mpese me kasa na manu afom da wa nka ntem why e o san ka o ka ne da wo ma members ni nya ho to so se Sobolo no sayade no kura de be ka chewo da eno e ho de wa nya de wo ma members ni nya ho to so se Sobolo no esayade no zen ka di nka betire mamefo no tia ese Sobolo no o yale a ye nkofam nom enya duro enti one will be ewu awi ema no kwa ho sem ebe edaja e wo Ghana hadam etebe bi friends FDA for mo ade musura na munya nhwemu mi yanhwe because even perfume ni nko a yesra bibia de for ye tirim nyina no eba FDA for mugye tum munya nhwemu gye tum ehun se enema ewom the ingredient ewom no ampa ekene padua a enya nso bi abone bia wo so ma yewu enkuye ansan ma makwai amana ba na Sobolo ne de anya bia ma ye nhwemu ana ase de itamanfo no criticize FDA for pass as a wusuru Adom Kyei Duah ana se dey munya nhwemu ni ade but na no pay ana wusua FDA for penny for ba ko no go PM Peace FM on na na remi e kwa twen komo na ho no e dey say question be about Sobolo na manfo enom no na say ana FDA for no omo e kan kire Ghana for no concerning Papa Adom Kyei Duah de Sobolo na oton na so dem no and we susu ye Ghana for bebre concern ye te Ghana ha ne hu se ye Papa Adom Kyei osofo Adom Kyei oton Sobolo na sore ho FDA for ni Ghana for bebre abomudin adarete mo se Sobolo no makọ ho me pacho woti ye de ne e be se hu nokre ye Papa Adom Kyei Duah ni Sobolo no FDA for munsa wom. Okay, mami answer in this way. Say obi ba bibi say bi a wo fa na e bi a e be sa o yade a straightforward e yadru say yaduane kura e be ba be yadru mi minim say Sobolo ye nom de konchi ye taste say you come the one now no maybe a Sobolo na ice cream ni sa ne ma what you say ndi so obi jina ba bi na o presenti product bi say eduro na say e ma FDA so ya na say there's an illegality there na say ade na o ye no enya ne kwan so no o ye no na say o say you take action so if we say sayade bi a also de ba na hwehwe we have scientific investigation ndi so obi ko jina ba bi na o ka say ebi a Sobolo ye de sayade bi a it means a Sobolo na wo no enye normal Sobolo eduro dia na say so de ba na hwehwem asaduro otherwise criminal act na wo ye den no concern because so we yare na say one for the right eduro na one hwe ya yade no bekun ndi say obi ka che o fa Sobolo na ebe sa yade a it means a Sobolo no eduro yes say eduro dia na o say de ba FDA na hwehwem na hu say yes e was ingredients na e betima ye den asasa yade no otherwise not just say if it be deception. Okay, so can you be specific say yes sa Sobolo ya make kan wasemi mon register I just want to know you be no odi Sobolo be ba FDA be register ma say yaduro no we won't do that. Good. Because we are okay from Adam's time from time immemorial obi ko fa bibi o so obompa ya gusu fa o be den ye mbese nipa bi be kwako di sade na chi na afi wo beti no na wo twa hwe ye say san de ko hospital because twa hwe wo ho a sa sofo no no ka che no ndimi mo mpa ye ma wo nye den ensan ma back eno ye be rush to hospital ye be hwe na minim amanfo bi a ye twitwa wo nan ne yi because of san nema we oko asori na ne ye brem wo show say wonum sade we a e be ye den later on now situation na ye den aye worse obi o hypertension ye bo mpa ye ma ne nema no onum nuro bi nema afi obo hu na aye worse o de ne ko to hospital a na che say wa call the crèche enti na ye very careful because o yare dia hospital na so o ye den o ko o betimi abompa ye me problem me ko asori me bompa ye but me yare a I have to make sure say my call hospital ma ya tru adura ma me because na be jo because ujaya one Uganda obiti
ye di nipa gu ayi mo mo nyina ye den ewu nti o say ye very careful me mama hasn't be preach no FDA ho asem na make nti product bi obi ayi so bi ano say ye hwe wo ho so bolo no aye ton no so o say ye said ade na o so o twiro gu ho nti wo so abaji bi a wo nom no hwe say FDA number wo approve so so gina nkwa ho yes wow it makes sense pa papa semeti ase ya that means ade bi a nipa ye di bia no nka ne yemu no esenka mo approve ansa yes sani nka ye fufu a wo fie gira ana oh se fufu no ye na ye vigilant kakra okay te say chop bars ni ma ne ye ne environmental health wo ye nyina ye call round hwe ekwan o mo fa so mo ye den o mo ye o mo ne ma no kwan o be fa so obo wo fufu wo be ye wo nkwan ebi ka kwan o be fa so a baby wo didi a obo se nkwan no obekọ no the next day no utumu se anyinya it means say carry over from the previous day near deba yen ka say enya sa de no wo ye bibi na ebi ka so hit no na yakra the next time no be den but most people wo munim obi wo kra they say me ba wo no ebi afufuo na wo ye na o sankwan na do Ghana for warning. Was ordinary to quite not free. It's no a no go area. You can't do that because me nim say near my never be brave and infections or whatever. Into more quite mount found some to quite me from bucket. Minim ya dear war. Yeah. Into your church room said ya bear. Titinia may be a seven nay and say won't you mean yet so long damage. Jumana a amount for whom you money. Okay. Into ye careful. Okay. Ye never be brave. For instance, Easter festivities, you call so many pubs. Pubs meaning a baby a bar, ni baby a boy, yes, be a bar, ni the cacao. And also, you know, move this house over because a whole substance of abuse in tobacco, you abuse, you know. Okay. And the Yachichi nipa be over 60 plus. Okay. You process your more, it be by your friends, it be by court. So, because ye wo mra wo kronum for instance tobacco fine tobacco ye mbane okay ubetimi ayusu say bonto wo de betu yem na da shosin ase o say obanu like cigarette o obemini o say ye powder na ye freno ebi asra na ye so ahwini ma na ye gu yanum no eno so ebi te sa yes ana cigar bibre nti kwa obefa so ayusu no because ye obabi e freno untimi smoking in public. For instance, say ebi out here a high ufie na wasi udan a the moment a wo yire na wo baba betra ho no e ho ye designated as a public place. E sure say untimi ye dan untimi smoking because smoking will a lot of health consequences. Okay. Diabetes, cardiovascular, stroke, hypertension, ni cancer, tani ma no. Enti ye body wo say de be ya meba wane mrantie especially nkola omko school these days say ka say ye program bia nkola ne yibo say obi akɔhye ba bi na ohwahwade bia na say smoke kura na oyɛ den na ɔtwe eno omo future ne ye bleak say ade bia ba ye fa ne shisha no girls and boys omo ye program bia entertainment obɔkɔ na obi a at table wo a ɔtwe nwisi yes the mpesa me kire atiefo no say enwisie ni sa ne ma no enfan nsanso papa bi anya den emre nipa ya de na de ba in the end uhu obi a wasmoke a ekoni 40-50s a in the end uhu no kra obesu because ye den ye bibia enye nti enu na ya fatu ye ho so a ye bo hu dawuro especially ye ko schools ye ko mosque ye ko churches ye ko ejom to make sure say your boss ada ru say dey be ya nkola na omunya mpeke sa bad habit we no omma ho kra because pain for dey do ba bi a eden pain bi so no ye na dun so obeja no so yetimi na kwankyere say dey be ya obetwe ne ho afiri sa ne ma no wow eni adwuma no so ani na so adwuma no so papa ma mimbusa we na o ka bibi about public smoking yes na say Ghana ha ye mra ne kire say ni kwan so be smoking in public say dey me kan no public smoking, of course, is banned because if you be designated areas for smoking, just say PC have my bay. Untimi nka say obeti matra be a reception wa na studio house smoking. Dabi. Say obi person smoking or some munya a place e be a bon kana se ha ana yuri na bi achi baabi na ma twa boss ha na smoking. Okay. Nti obi antimi nsore say dey be a wako choba na wako bi aba. No
obi abetra no eden wo smoky because you will be a friend of passive smoking and a second hand smoking. So obi num cigarette na wo a wote ho no num bi no. Ukura wo de no ye worse change the ono num cigarette no. Samum. Yes. Wo a wo num bi a wote de onum ne nchen no. Ko cheze bibia wo ye bia wo inhale ni nyina 100%. Nti e more dangerous. Chen obi a ono ye smoker no. Wow. Nti na ya ye bibi say friend no areas for smoking. Nti say a pub, say a restaurant, say or say owner no. Ucha minim so kiosk bi na obey no chamber bia no atro high smoking area. Nti every for ye monitoring ye ba o pub na bia ba na restaurant na obi ti inside no onum cigarette na say nipa no onum cigarette ye ni asem. Okay. Owner no who na be hold responsible because wow. Ye church o mu nyina ye ni Ghana tourism for nsawoso a ye di say de be a hospitality industry omo yes anema no obi antimi nyina ba bia na onye den on smoky. Tena se mu wura papum na mu wura pap na mu kono biti ho e smoky wa bre o manfo no biti around a pap wura na mbochi no. Yeah, pap wura na no wa asem because wanye na adwuma ye. Because pap no inside no so twere bo ho. So a high no smoking area. Yes. Now what designate another place far away from the pub. So the be a smoky inside. Sanity. So, yes. Wow. Papa obi bebusa se shisha ade mama ho kwan se emra Ghana yese ba ko bi so aba efani cigar yes eno no omo charge flavor bisa no omo twe sa no ma we ani shisha no mama ho kwan se emra Ghana because e wo ha ba Ubetu achire wa adwene edi amame e wo comment section ahai Penyah video I